Kalau kita nak buat cleaning ni, kita kena guna bahan apa yang terbaik? Kalau terbaik, baking soda and cuka. Lepas tu, kita biarkan je dulu dan baru gosok dengan berus. Yeah. Letak je lah sabun. Tak sabun je. Tak sabun. Mami, you're so silly lah. Hey, cannot say like that tu, Mami. Sorry, Mami. Okay. Jadi, selain daripada bleach and water kita gunakan for cleaning, what else can we use untuk cleaning? Oh, we can use cuka and water. Apa? Guna apa? Cuka and water. Muni, you're so clever. Of course lah, I'm clever. I'm Mini super clean. Yay! Give me 5. Yeah.